zanin chu mai apologetics lampang topic ron sei le dei dua Kristianna le Thudik tinia voin a kan sei tum chu hemi Bible chang panian en hata iswa khanin Thudik ani zia kha soya ke mai kong le thutak le nun na chu kan ni ke ma kal lo chu tu ma pa nen an thleng ngai lo thlai au dik tak khovel na mu lova a hriat hek lo awanga an chan thei lo chu nang ma nia anuna wang nang ni chuan amain the in ne na meng sia tia chuan Christian hian thu tak le thu dik hi ngai sang me ti chuan objective truth kan tiang deuh le ki Christian na chuan kan ngai sang em khop me thu tak chu pakhat chei oma chu pathian ani kan ti top me ni chu Bible line zia kan chuan bung khata kham chu wang chuanin sa khodang ang lo takin Christian na chuan ni thu tak pakhat zon chua hi kan thu pui em maya chu wang chuan scientific revolution kha Europe at po khan thleng kha nia Europe aya nam chang kang sa khan lo treu to ni example mai chuan China te India te Greek ho te mo Rome ho te ma lampang Bronze Age lampang malama an civilization chang kan je te po kha kan theinga kham ma te po khanin civilization changkang tak tak te kha lo to thin ni na langa gobelik te pe bula te po khan gobelik te pe te po kha kan thianga khami te po kha civilization changkang tho khat takin an siam ni om in alanga chung zong zong ka ha chuan Europe che kha scientific revolution pal tlang chu anita achan pakhat chu Christian na wang kha ati lo thei lawa South India tuna kan oma South India hianin architecture hian an sang em man lai an temple te kan han en chuanin lung kha detachable in an siam thei ni mo lung kha tia vavua hera lak chole the meng chi khan siam the ni tinge lung her the kan siam the an siam the ka khabi lawa pon khop me modern tools bang pon ke chang ka siam thiam lawang an ni chon stone age tools kan siam thiam tlat me ni nge stone age tools an mang lo zo ka muni thil dang an mang ka chiang bik che lawa temple khang hi om thina South India kan ta ka chon chung te po chu man tan chuanin an visita chunga an temple an milim te kha en chian han bel chian khan dole me mani a khan pain temple khan sapota te chan milim te hei kan no pan lai gi jo kan tiang tiat ang chi vel te mono te lem tiat ang chi vel te khatiang tiat kha khan banga khan ain ang che kha anua an va bel ta thina te chang khatia an bel nan khan in cement ini chon bel don taila cement kan char don ta ni an ni chon eng mai nan char lo lung le lung khati khan in merem thlap tur khan in engtin monin ker thiam ani tiang khop chon an science kha advance wood steel te an siam chwa ka wood steel chu steel tu ek thailo chang tuk mai khan ta khang te po kha South India te pon no siam chok dei to thina India hama te po khu example a chuanin iron pillar kutub minar Delhi te po zukal ula kutub minar ma thir siam ania chuan tu ek thailo ni kum sang khat chuang ti kan Delhi am to ke ni chu kan rang wa tai tu ek chak je to rong kan hoi kham chung pon tu ek ania khatiang khop khan an scientific knowledge kha sang ani ma se scientific revolution ka khang hama khan a thleng ngai me lo ni tinan China ram te po mo an ni te po block printing chuak tu ten ta ma se an citizen ho kha widespread literacy te pon pe ve ni education program te po khan an nei ve ni ma se society ti dang lam dor tur khop khan society kha an literacy khan a khoi me lo ni ke Europe ram chu a khoi em ani Gutenberg printing press on thenga Europe adang lam tak sia te chu kan thau om me sai thui ngai om lo om me enga tingi ni kan ti chon Christian na wang khan ni
Kristianna kan Thudik kan ngai san em wang ania chu voin zanina kan soi tum pakhat po chu ani he thil pahni chato ngai Galileo man lain oma chuan ko khanin angai dan kha an from pui lo wangin an halu chuan Big Bang Theory ti oma chuan Big Bang Theory hian pathian om lo nge ni ti proof heng veli internet ven ta chuan in ngai thak to ka renga hemi video ka siam mu chuan an mizo atheist pon heng claim pani chu an repeat to lawang ka heng lo amasa aba genesis ka siam ma kha chuan origin of life chung chang kha kanin hial thina ma se kha minu kha chuan an min hial du to wak lawa he video hi tin nge akal sel kan ensin don nya la Galileo kha heretic heresy ni wangin an halumem san na chu an halum lo ni khosik le heart failure in kumsom srile pasari mi ni na thi ani 1564 pianga 1642 Galileo thia 1500 le 1600 in Carborvel ma 17th century Borvel line 17 tema 16th century ang Borvel khani mit so ni pot mai ni ma se enge hei aton thu tak tak ti kha han soi fia don ni la Aristotle te hun la hianin agati kan sei so ngal lenga chu Galileo te hun la hian Aristotle zetian an ngai sang em Aristotelism chuanin Aristotle zetian na chang khang oma pakhat na cha internan mai dokan hi lom ta ni chuan Plato khan intin nge dokan chang khang hi dokan ani ti kan chet thei ti zon na cham dan chu khi ta tharau khovela hian dokan pakhat hi oma chu mi dokan lim thla vek chu khovela dokan te hin nia chan dokan nan ni vek ti kan thei ni heta ka dokan nei dokan kha dokan ni tingen ni ve thei tinge dokan ve ni ti kan thei ti chan na chu play to chan sang ni Aristotle la chuanin chutiang jong chon chang lawa dokan hi dokan ani na chan chu chi khang oma apakhat na chuanin formal cause oma ma tu mani khan design tan bi kheu kho oma ni dokan chu chuan material cause dokan chu thing siam te ni ta dokan bonge ka siam te ta se hei dokan ani lawang chuan agent efficient cost oma chu dokan siam tu kha oma chu wangin dokan hi lo oma ni tiani chuan final cost on bokta chu dokan chu inan kan mang thina chu wang chon dokan hi dokan ani ti kan thei ni ti ta ni chuan inge dokan chung chang in hian nei trul na intimate thea zo na thata kan ya mas entinan mai cyclone kha lo tle ta kan in kha lo chim ta ni chuan ka chung te khan thivek ta ni chuan enga tinge ka in kha chim no ti tai la ta khan heng hi poimo ta ni formal cause chiat to theina khovela kan omani ma chiat to theina khovela kan omani chiat na thlen theina khovela kan omani material cause ka ina chim chan chu cyclone lo tle wangani agent efficient cause ka ina chin chan chu drainage ka lo sem mu man lawa ka in sakdana ka lo film phur tok lawa khami wang khan ka in lo chimani final cause so engkim mi pathian ro puina na thlenga nia chu wang chan ka in chimte ka chet to zong thapo hi engkim mai hi pathian ro puina na fe ka ne lo thlen ni khati thei ta ni chon chu Aristotelianism atang kai nan ta ni kan hrianga Europe khan Kristianna em chu wang chon heng chi debate ve khan ngai poi em mai ni tun thleng pon kan la ngai poi mo Aristotle zetina ahun lai phei kha chuanin an ngai sang em
medieval hunlaya philosopher ro puiber Thomas Aquinas teng chi te pok hanin Aristotle zirtir na khang te hi an advanced na sa ni mo azirtir na pia lama khan ti khan anong phua bil na sa kha Aristotelianism te pon tia chon pathian thu soifia nan te pok han an mang na sa kha scholasticism an te ni ti chon kha in kim philosophy is the queen of science mo ka teng deuh lek te khan ta philosophy te pathian thu zir na te kha khang kha science science bul thu ta tan khan an ne ti chon a hun lai science kha kan che tong in natural philosophy te ni nga te natural philosophy ti achan chu pathian mi zia sa kha nature lang ve thon te ni chu wang jon nature khan an zir ta ni chang khami tang khan pathian mi zia kha zon chho khan du ta chuan khatiang khan philosophy te khan zir then ta ni chang khang an zir na tan khan Aristotle zir te na kha tang kai mai ni khami wang khan Aristotle zir te na kha a hun lain Galileo te hun lai khan zir te na tlang lon philosophy application ne ma chan scientific pon application ne tuna scientific application Aristotelianism scientific application kan en le chiang kan thianga vana hian planet te hi anom hle lo ni RC te chu zantin anila an hote ta ani ma entinan helaya mi RC hi anila atlang puin ni puila ma chuan ma lampang pan kal nga chuan ten chim lampang an pan de nga khatiang zong khan mo tiang khan an kal ve ta ni constellation ho kha avir ve ta ni mo zana kham chuan ma se khami background vir a khan planet ho chu an che dan kha dang lam bi vek tan entinan hemi RC le hemi RC ka hi a constant charang example entala ma se Mars le hemi RC ka hi entala zanina Mars hi heta hin oma ma tuk zana chuan helai deuh hlang kar khat nu ve phei chuan helai lom de ma hemi RC hi angai hang oma se khatiang khan ta ni RC kha chu che don tho ta ma se RC ne na relative position en khan RC kha ne na in kar kha lo dang lam vak vak thren ta ni chuan zan khat chunga RC che dan hrim hi kan mu ve chunga enge an lo mu thin vana enga tinge Aristotle zir tir na kha an pom na chan ti kha kan thriat angai ni hei hi YouTube patang kala kanya RC constellation ho ke che da ni chuma chita te ho naที่ลมดันส่วนตานี่ติดส่วนอัตลางพูนมาร์สค่ะเฮ้ที่เฮียนเจตานี่เฮ้ลำปังซองเห็นเจตานี่เฮ้ลำปังซองกะละจนอเลทุตาจนเฮ้ลำปังฮิปันเนี่ยจนค่ะอเลทุตาค่ะอาร์เรโทรเกตตันเดีย
chan helam pangapan lai kha pangai a chen dan pangai khan ta astronomy tuite nom chuan astrology tuite nom chan mo something retrograde an ti chan kha in thithiam tong chu Mars khan in star background ne na chut khan ale zong na kal dei mo west panin na kal dei east pan thin kha ti khan ya chuan kha retrograde motion kan ti chu an ta chuan kha soifia ngai ta ni tinge an soifia khan ti ta chuan an soifia dan chu differently epicycle mangin an soifia ta chuan hi apol chin na hi no circle lian ber hi primus mobile an ti ta chu background star background khan ta chuan khata khan hemi planet hianin tianan helai hi a helta hemilai dot hi helta ti chuan hemi pumpui hian helai x hi hel veleta tiang khanin circle tam tak hi inbel khom khania chumi wang chuanin rc mars te kha wana tiang khan an chen ni ti khan an soifia thin ta ni chu engkim kha perfect circle ang zong khan an ngai to ta Aristotle te chuan khami wang khan Ptolemaic model mo anti bok khovel lai taka om lia kan thriat na khami model geocentric model kan ti kha an ringe mem ta ni chuan khang hun lai khanin mi pakhat thi oma chupa chon tubawa neya ti chuan kong khara pekin kong khara ko khan soi sel na kha ham ziak tak cheu mai ni chupa chu Martin Luther ania ti chuan Martin Luther khan ko khan kha asiam that na konga khan Aristotle zirtir na kha asoi sel na se mai ni Martin Luther and Aristotle asoi chian na chu Aristotle zirtir na khanin moral virtue kha ngai poi mai mem ta ni thil thati lampang kha Martin Luther khan chon by faith alone ma rin na wangin pathian khongai na wang chau chan dam kan ni thil thati lamani lowe ti kha athu pi mai sia Aristotle nen khan zirtir na kha ngai thei lawani ti chuan indulgences ta siam te kha ti ta Luther kha chuan khami wang khan Aristotle zirtir na kha Martin Luther khan adoe me mani chuan ni ahun lai ve khan chung Martin Luther khan in ti kuma nge ti 1517 na ma ahun lai ve khan Kepler 1571 na an choka Kepler's law san ti ta ni Kepler's law of planetary motion chuta chuan circle khom to lo heng ani mo planet chuanin ni kha elliptical orbit in a hela ti chuan ni kha semi major axis a focus pakhata omani tiani circle to lo mo perihelion le aphelion oma minor axis major axis oma major axis a focus 1 le focus 2 sun kha oma ron tiani chuan a planet sweeps out equal areas in equal intervals of time tiani chuan the square of orbital period of planet is proportional to the cube of its orbit's semi-major axis d square proportional a cube tani no square root the cube root te han ti ta fak mai tani ngatinge Kepler te khan tiang hin ti ngam kan ti chan anni chuan Platonism khan ring to tani pathian khian adu chuan athil siam hi adu danin siam theini chuba ka thil siama hian sual kha ron betwe to a chuwang chuan thil hi perfect to lo ni tita chu Calvinism ring to te chuan Presbyterian te po Calvinist kan ni ka Calvinist te po engkim mi hi a chelai le de ani ti zetin te kan nei kha mo chelai le de kan ni na
mihring a chelai le der khovel te pot chelai le der a che fai vek ti nan lo chelai le der chu ama chu sual khan engki ma khan a lo in rol ve vek to ti nan ni chu a sual theng be kha kan ni chuang me lo mo mihring te pot ma chu sual khan ti ma ni a in rol na nei vek to sual in rol na sual in rol lo na mihring om lo ti nang deu ni chu chu ni Calvin at zirtina khan to tan chu wang chuan Kepler te pon Protestant zirtina khazuin e circle khan ring to lo ni ellipse an ring dei to ta ni te chuan hei square te root cube root te an zon ngai ta cube root zon har sa jin khem 5 cube root hi nge khan pen ne paper pe ta cheu len chok chok the ngem ke chang chok chok thei lo 1.5 chuan a tlem hrim anga chan chu 1.5 into 1.5 eng or 1.5 chuan tam don tiang vel chu ni mo hai ngai tu pon ngai tu hai ni 1.7 bor ven lo ma calculator nei chan du ti ula ni har sa ni cube pro zon khang te khan lo ring to tan enga tinge kha khan soi the kan ti chan theologically in khang perfect to lo number ho kha pathian in mang thei tlat ti khan ring ani poi mo te mem ta ni ama Aristotle model a chuan heng planet te ti chatu hi angel ten ni ta ni angel te chu perfect being an nia ma sual nei lo pathian hong bol tu khan nia ni chuwang chan perfect circle an kal pop ve ni ngai dan lo in thak ta sual nei sual ina khoi hring khang kha pathian an mang thei ni ti khan ring tatlat mai ni Kepler te khan chuwang chuan circle kha ani ngai to lo ellipse po ni thei ti khan ring ta dei mai ni chu Christian theology poi mo zen na ta theology hi poi mo em ani ti chuan Galileo khan hi Aristotle kha abei ve sia ti chuan Martin Luther te pok han an bei ve tho bok sia chu wang chuan an ring hil ta deuh ta ni chan chu mai baka Galileo idea ho kha scientifically in rebatalan pe ni Tycho Brahe an pe amma sabera chuan heliocentrism kha de kan ni chuan RC ho khan parallax om tu ni chun ta kha parallax kha om lo ani te chuan parallax om lo thei dan om chun chu khang RC te kha lalut tu ka om ta se chuan ni yang tiat vek kha ni ngai don bok tan chan hlal tu ka nom chuan an lang thei don lawa lalut tu ka om wa ni yang tiat vek an ni che khan tu na mi observation kha adik thei don ta ni ma se an han ena hun lai telescope an nei thatang ber te khan khatiang kha evidence kha om lo ni achan chu van RC kan ti tam tak hi RC ni lo ni a then chu galaxy khanan nia Milky Way vana thasikong kan ti zone mi ho ki chu engmo zat ki chu RC tak tak kan nia ma se khimi pona ki chuan tam tak hi RC ni lo ni a then te chu cloud ten ta mo ti stellar cloud ten ta stellar cloud chu engang pon magnify ma la ni a dizi vekang mo a pher vekang ni ang kha ni don no hrim mani chuan chu baka galaxy dang te po han focus wang ma la galaxy chu a pher char don ani ni ang kha ni thei don lo ni chu wang chuan a hun la ya an telescope nei that ber an han clear khan Galileo theory kha adik lo tlatani chu a hun la khan I approve tha kha om ta se chuan pompo kha point ti lo ni pop khan in Galileo ne na hian lekha thona heng heliocentrism te geocentrism te hi
achat na lai le achat lo na lai hi apoi na ziak chuakin min ron thon te a tiani chuan khateanga inquisition ina i engma soi to lo tura an thil nu po khan pop chuan ami malin galileo kha alwa bia i achan chu inquisition ngai dana kha chuan i scientifically false belief chuan chu baka religiously problematic belief ania khang kha galileo khan athe lo the darani mo tenan hi tunlai te chuanin entenanin hei nge niang chi awang don tiang chi te po ni mai thea khaya boi thak do lek te po khan yang ma an khovel ti dang lam dor thei ang chi ngai dan khan ni tlata chuan adik lo mailbox sia scientifically nan proof feka chuan sa khwa kham phrim kha soi chadu kha ang tlat me khami wang khan inquisition khan galileo kha an engma soi to lo ton te ni ma se pop khanin galileo kha apia inquisition ai khan athuwa galileo ne na khan geocentrism le heliocentrism kha a plus points le minus points mo athat na lai le that lo na lai khang ho point song kha ziakin le khabu ada la ti chuan kan publish don ya ti na khelani ti chuan galileo po kha kum som chung chu angoi ve mai ani chuan September 1632 chuan pop soisel zong khan galileo khan a lekha bu kha chhot atlat mai ni nating hei ati chanti mi hen an ngai to na sa ama ron chantu be kha ani to thosia mo chuan pop khanin hui pakhat simplica sania chuan khapa kha angei lutuk kha galileo khan pop kha azuk pinger tel ve tani kha mistake chon tani ti chuan khami wang khan ko khan an phuar tani galileo kha ana ha hlum lawa ko khan an phuar ma da hei ke ni te po ko khan in mi phuar te chu kan nei thin tho he kan phuar ve thin tho tani kan phuar te kan ha hlum ngai che lo ta khatiang che kha ani tho tani ni pon an phuar ve ni a hun la ya in phuar ngai dan chu ti khan mi khan phuar nga chan an simanga chan hon let le mai don nang khan an ngai ta ni chu hei an ti dan kal phung kha ani ve ham frima Europe lal te po khatiang khan phuar chang te khan nia France dal pakhat phei chu voi ni lai an phuar ha chan ti khan kasim tong kha tia chan han hoa an ti sual le a chan han asi pai ta zong in an hon u ma tlan se pa khan kasim tong ti khan pom nen han hon trap le a pom khan in angai dam le ka tiang chi te kha oma khang kha un an hun line ti da khim khan nia chu wang chuan an phuar ve ni ama khim kha he tiang hen pop hi chu soi se lo se chuan engtin man ti lawang ale khabu po kha pop khan a publish sak miang se khati zong khan adu ta si lawa ale khabu po kha ziak du lawa khami aya khan pop soi se na le khabu ziak de pop hi ke chu tai chon atlang puin catholic hi kadem viau thina ma se hemi takai chonin hei thiam lo chan ti har ka ti achan chu nge ni heliocentrism kha pop khan an non me lawa le khabu ziak ro ti tenang e na aziak du box si lawa pop kha wa tek date a khami athulai la tu ber kha inquisition kha chu ne an anti fu chi in ka khalawa ma ha chu ahun la ya an evidence nei khan an chen ni me tinan ke ni te po hi kan ti thing thawa tiang hi tinan string theory mu chuak tu te po kha m theory mu chuak tu te po kha ama kha an pum mai lo ni string theory kha panga kha oma chuan khang theory unify thei tu m theory kha anei nga ma se scientific community khan pom chong me lo ni khatiang kha ani ve thei ni scientific community achan
มาเสข้าจุดทิลกัลดานข้านี่ผมขึ้นตามาเสกาลิเลโอข้าชวนนี่อามาตานข้าทิลทะเลข้าอธิเวผมขึ้นบอกนี่ปอบหันมกครับสุดที่งาฮีโลเซนทริซึมขึ้นอันโดโลเสียจูโคเปอร์นิคัสเตปอกหันออกมาอันนี้เตปอกข้ารอยัลพรัสเซียอันเจงะอันนี้เตปอกแห่งกินมันติเลวเนี่ยอันดำชุ่มขันโคเปอร์นิคัสเตปอกที่ขันฮีโลเซนทริซึมจงจ้างสวยสวยเฟนนี่ไม่ยังไงดันขันนี่ไม่คิดแต่เยอรมนีฮะมาโปแลนด์ตัวนั้นจงโปแลนด์นี่ต้องจูโปแลนด์แต่ออกมาไงดัน scientific ไงดันดังใดเนี่ยจะสู้นี่เวไหมค่ะอันไงดันสู้นี่ไม่ตามส่วนจู่ๆเองติดมันติดแล้วนี่กูไปนี่ก็สปอร์ตอันพัวเราเพิ่มกูไปนี่ก็อันไงดันข้าซื้อเววักอย่างนั้นตาตัววักมันง่ายเฉลี่ยมแล้ววะส่วนกาลิเลโอเตขันง่ายทานนี่ไม่อันไงดันข้าซื้อที่ขันซื้อจะว่าที่ขันอันนี้พอคุมสมสริมินี่ขันที่เวไม่ค่ะการพุ่งจูนี่เลย Big Bang Theory กันใส่โดนนะพาร์ทจั่วดูเลย Big Bang Theory กันใส่งะพาร์ทวันที่ขันจะพูดถึงเซอาหารอัฐดานอาจิรินreception อาจิรินพาร์ท2กันใส่ยัง